Skont ċifri maħruġa mill-NSO f'pajjiżna qed naraw żieda ta' xejn anqas minn 30 vettura reġistrata kuljum. 30 vettura aktar fit-toroq tagħna kuljum. L-istatistika turi li n-numru ta' vetturi reġistrati f'pajjiżna issa huwa aktar minn 385,000. Minn dawn kważi 78% huma karozzi tal-passiġġieri, ftit anqas minn 14% huma vetturi kummerċjali u 7% huma moturi u quad bikes u anqas minn 1% huma coaches u minibuses. Iż-żieda f'vetturi reġistrati fl-aħħar 3 xhur tas-sena li għaddiet kienet ta' aktar minn 6,300. 74% minnhom kienu vetturi tal-passiġġieri fil-waqt li 11% kienu moturi. Minn dawn kważi 2,800 kienu vetturi ġodda fil-waqt li 3,600 huma vetturi użati. Tul is-sena li għaddiet aktar minn 7,400 vettura tneħħew mit-triq iżda kważi 2,700 minnhom reġgħu inbiegħu fil-waqt li madwar 2,400 ġew iggaraxxjati. 2,300 vettura ġiet skrappjata. L-istess statistika turi li madwar 60% tal-vetturi f'pajjiżna jaħdmu bil-petrol fil-waqt li 39% jużaw id-diesel. Il-vetturi elettriċi jew hybrid jammontaw għal inqas minn 1%.